Adda iti pakasaritaan nga saan nga mayabkas. Isu nga na isurat. Surusurat nga napon ritma, pamateg, panagsagaba kaya namnama. Dagitoy iti istorya nga day tilikodan dagiti sursurat. Daytoy programa ket mangisaot kada kayo iti agduduma nga pakasaritaan anay drama iti radyo. Sapay lang kumata magustuam dagitoy nga Ilocano drama. Intay nga roden dinggen iti pakasaritaan iti biag tuy umuna a letter sender. Kat kidawat nga ilingadak itinagan asalon. Di pagrebengan ti may saan naganak, ang lalo iti biyang ko nga ina, kat saan nga agpatingga. Kastoy manin nakbinsa-binsaan dito'y surat ko, dagiti pasama. Sino da ito'y kaduam a babae, Gabriel? Iso tinobyak nga nang ni Leslie. Tiyag balinto nga asawak. Leslie, ninanang. Maragsakan ka makamamo kada kayo na nasalot. Saan naggayam amay istorya ni Gabriel kada kayo? Insangpat na kung dito'y balayo. Anya? Amo ka di dagiti dadakkel mo da ito'y, Leslie? Nagtulagan yun, di ba nagkasaryo? Ay, ada yung kami ni Jay Romblon ang lugar mi. Nanang, saan na nanas ka na nagkasar kami? Agdan na kami latan. Anya? Leslie, sumrak na niti kwarto. Madamdaman to nakasarita ta kayo, nanang. Awan gayam, ilutuan na kami man iti pangaldawan mi. Ay, anya lakit din ni Gabriel. Agdan nada ka nulatan ki ni Leslie. Samayat mo ni Leslie. Ay, saan nga tanga agungat dagiti dadakkel na numaamuan da ito eh. Salon! Look naman tiri daw! Tarasam! Ay, at dan ti Filimon. Salon! Saan na ka dyan angag? Umayakon! Ay, dayto'y kindi nga asawak. Kasla ka na yun na gumanganat. Agungat man la dagusan. Nagawa na ba inday ta na Gabriel? Nang isang putkit din iti babae? Nobya na kanumat na idanak ko. Agdan nada ka noon nga agasawa. May sama day ta babae? Awan manaknakam na, imanugot latan? Di na panonodan. Saan na napintas ti sawan dagiti tao? Anya ay ati pakaproblema am si Kanayda. Di ka latabayan ida no isot kayat da. Ay natatang, nana. Saan nyo ang konsensya ni Gabriel? Naglalipon nyo, babae akmat nga anak nyo. Kaya't yung aramidak ti kasta? No kaslaawan mo't plano mo't ama kiasawa anak kaw. Saan pa'y analabas para kininayda day talakay? Ulita ka, asikaswan nyo na imbag da ito eh. Saan na mabaling nga nadalata na kasta? Pagkasarin nyo ida. Saan ngamin anasaya at akit kitaan, Gabriel? Aglalo kan ka, Leslie. Si Kati maatiwan. Tababay ka. Kastamat ng tiuso, nana. Adu, ti agdandan na asaan anang kasar. Naragsak na. Ba't nanang, ado tinagkasar dita. Anya nga tinagtungpalan da. Sina? Na, tanya ti kayo ti asawan. No maumaan nyo titunggal may saksi na kayo, kasta? Manang naida. Ay, siyak tinangising-asing kininanang. Amasapon lang kasar kayo. Agpada ta babae, sika, Leslie. Isaksakit ka. Manakibiyang kayo ngamin manang naida. Saan lang aro na problema kin Leslie? Uray saan kami agkasar? Ipapirit yung pailaan? Do pakaproblema ang pailangamin ni Naida. Mayat kamot abak-bakitan. Naimbag kumaa, no na isaganaan ti panangikasar ni Gabriel. Pangalaam nga ro, di tigastusam.
Uray iti mayor wenno weslatan ti pagkasaranda. Agkasardamot laeng, saan pa'y nga iti simbaan? Panagkasar tinaimot dayta. Problema nga ti kaawan gastusan. Nay, di mo ibaga nga umutang ka sa laod. Sa bagay, ado ti mga anak, mabrot damot lang ti gastusan da. Agganan siya dapay. Anyamot dayta ako namon ay alakay. Uray ta mabalin mo tan apartyan ti dua baboy. Uray mangisaldata pa ilaang iti talon. Kasta una iti pungtot ni Filimon iti daytangan singasing ko tya Sofia. Timulong ni Naida, tapno saan ama isalda ti talon. Ayat nalaan ama kapagkasar ti kapsat na. Nawadwad ti kwarta da Gabriel ken Leslie iti panagkasarda. Kat nakaanay apang rugyanda nga agbyag. Kinasaritak ida, kat adain singasing ko nga aramidan da. Kat kastoy man nagatisin maruno apas pasamak. In love with you till the end. The times Tagay na wadwad ti naparwadyo iti nagkasar kayo, anak ko. Gumatag kayo iti tarakin nyo. Uray dua ababoy ken may sa abaka. Addan tunayon a pangalaan nyo ti panagbiagyo no mapadakkel ken mapaaduyo. Natrabaho ti panagtarakan ti baboy, nanang. Nagastos pa ikiti. Gusto ni Leslie, nanang. Agpanunot kami langan iti negosyo, nanang. Pagtulagan min tong agasawa dayta. Singasin ko matlaki di dayta. Para iti pagimbagan yung agasawa. Taka yung agasawa dayta. Sige. Panawan kayo nga ruden, anak ko. Dayto ti saan ko akayat amakidin nata kadagiti dadakkel mo, Gabriel. Yak kayat ti mabibiyang. Uy, mangmangag na ka ni nanang. Saan mo man nabasbastusan? Dahil dati laglag ito. Takuskus pag ni Leslie. Ngumbiyang kulaang nga ina, timang bagbaga kadakwada. Nangagkutiti makitay ni Filimon. Awan matla diti kwartumit. Ay, amang ano rin mo matla at akos. Ilaklako ni Pare Julio, ti Urbon, habaka na, Gabriel. Tapos rikit din nga Urbon day jay. 30,000 ka no, ti bayad na. Nangina, tatan. Nangina ko na eh. Nakapikit ti day jayan, Gabriel. Ay, baloram tinasurok at 40 day jay, mapaling. Wang rodigatan ko. Gastusan nyo kumati, naparugad nyo, nagkasar kayo. Ay, Leslie, ti kasaritak daw. Sige, kasalita yun. Ti amok no rimor kamatlaang Filimon. Ay, talagang awan manaknakam ni Gabriel. Ay, isang sagutak lang arudan. Lambutan dalatan ti kwartada ng awan pakakitkitaan da. Kinasaritak mo't ida, saan da akinaya ti singasing ko. Eh, imut samot ngamin da iti amarugang ta. Tila nga midan nakasarak iti pimpintas, uno na pimpintas ti ugali na babae. At dala ugali ni Leslie at dinasaya at lakay. At lalo no may panggap iti kwarta. Ay, makapasakit ti ulo a pagsaritaan da kita nga agasawa. Bay, amman laangan ida. Makamudan iti biyagda. Nakatumpungan ni Gabriel iti pakaisarsarakan na. Barayuboy ni Leslie. Agasan, nakita ka nakadaan so ti ginatgatang na. Narigat la adil-dilawan ta makagura na ida. Dandani inal daw arumuar. Ay, naimbag din ta kayat matlang ni Kakahulyo. Agatangan na laangan ti may sanga urbong. Naimbag, na maanusan na ngay paaram. Mapanda iwayway di bangkag.
Pasaray malipatan na. Ni tatang mo tinapanangyapo ni tinaminsan na sumipngod. Amangan na pagangayan na, ni matlatatang ti mangiwayway-way. Amangan na mabaybay andan. Anya kamutan, Gabriel? Nasurukan ang makatawan nga dandanata. Awan maglapag-lak mamon. Agdala ka man! Nujak makatapal, marabis ka la! Padasam ti magdangnan kanya. Ay din tukat margrag ti sikong ko. Nagtangsit kan! No saan nga impilit ni nanang? Saan ka kumangin, kasar? Kita ang tita pa nagsasaom. Magka? Kasano sumaya at tibiyag ta? Nagdi ka matlagbiro kan ti trabahom. Ambisyosa kakit niya, babae! Juan! Ambisyosa ak nga ambisyosa ak. Hindi ko makatipal talawan ka. Ay, ito ko naman. Padasam kag talo, tamakita pa. Anya-aya ti mapaspasamak kada kayo agasawa. Nanang. Agsarita kayo kumana sayaan. Nanang, hindi kayo makibiyag dito, Nakibiyang kayo launay, nanang. Ampang ka, babae. Tangtang sita minanang agasta! Salbag ka! Yung ka lalaki! Nita! Sige! Dangranak! Basol mo na maragrag ti sikong ka! Awan dagiti pagan-anay ni Leslie, nanang. Timpay-pay so na tinagtalaw ti salbag. Amang ano naglibat si tay parbangon. Numano nga min Arabi, asaan ka nagaw-awig? Makaammo ni tibiyag na. Nasakit siguro tinakam na iditinungpam. Ay, sa pulang ti asawam. Masikugmat nga rod. Amang ano niya ti mapasamak na. Naamo na ti pumanaw, amo na ti agsubli. Saan kumaakas ta anak ko? Awan tinadagsan agapuna at tapnong sina kayo. Tapna mo yun, nanang. Basulyo. Basulyo kinimanang naida no apay nagsina kami. Gapu iti papanaw ni Leslie tsa Sofia, ad-addan ti panagbarbartek ni Gabriel. Ung-ungtan pa yan ni Naida. Ngam saan anang italtalet. Kinasaritak anaimbag tapno maornos laeng ti parikutda nga agasawa. Nagdamdamang akmet no sa dino ti mabalin ang nagkamangan ni Leslie. Nasurok amay sa atawan ti anak ni Leslie, idi adda nakadamagan ni Naida ti pagnanaydan na. Kat kastoy man nagitisim maruno ang paspasamak. Till the end. Dandanin do hatawan hindi pinanawan ka, Gabriel. Ngamawan matla ti pagbaliwa mo. Agulimag ka. Kanayan naglabot-bot nga kan pangpangtaan. Kaputadagkal ti bagip. Di mo na pampanunutan. No kasano ti panakasikur ko iti pangalaak iti pagbiyak tayo. Talaga kadiasan ka nga, agulimag ha? No saan nagkumangay ng lilaw. Namati ang pay. Ganda mabalin ti pamilyayo. Ambisyosa kamot namin. Juan, ambisyosa. Aminak. Ngamanya ti sagsagrapan. Pagsaritaan niyo kumaan na imbag, ti parikot yung agasawa, anak ko. Gabriel, saan kumaan na gubsang ti panakisaritam iti asawam? Pasensya kayo, no? Bimalaetak iti saritaan yung agasawa. Pakawanin dak kumananak. Nakuspagak ka da kayo. No saan nga gunay ni Gabriel? Siyak ang panunod. Agabruda. Naggunay! Hoy! Saan ka palubusan? Ambisyo sa ngagpaiso ti asawam, Gabriel. Nga madamat kalintigan na. No amirisa na naimbag. Sika at talaga ti aking basol iti Oh, may sakay upay manang. Pagtintinulungan tak kininanang. So saan nyo ang may suro ni Gabriel? Bayan yun! Sa sumagsag pa upay ni tatag. Oh, ingkay kat ilinong tayo bakan. Ay, di kakatultog. Sakpay kinti ti patudunam. Loko.
Siyak ton ti makaam mo amang isang pet kadagiti baka inton madamdama. Uray ta na sa papay. Palubusam lang nga gabrod ni Leslie, Oo, Gabriel. kasanon nga no makabiro kiti sa bali lalaki. Napintas mat nga rod ni Leslie. Pulanggong ka talaga ngagpampanunot. Awan ka diti pa nagtalit mo dita asawang? Saan mo kumangaro din na pinagsubsubli? Di ka madanagan. Tulungan ka ti gastusan ni Leslie nga agaplay. Uray ila ko nanti may sa kadagiti tarakan na abaka, Nayda. Panunod pa ng bag. Sarita kami itong agasawa. Itay pa'y bigat apimanaw ni Gabriel. Saan matla sumangputan? Agbarbar teklatan ti amuna, tadan iti abroad di asawa na. Ay, agpadpada kayo lata iti ugali nga agama. Naibagtad na nagbaliwan ni Gabriel. Agtalon nga aldaw sumsumrek iti konstruksyon. Kunak no saan nga agnakaman? Kahit kumusta mo tayo di ambisyosa manugang mo? Ni Nayda ti ad-ada makasarsarita na. Ay masapol ang mabantayan anaimbag ti manugang mo. Adda nga min gargaraw na kahit kan ambisyosa. Do ita nga da iti abroad. Saan tayo amay gawid ti kayat na? Barayubo ya talaga. No apay ngamin, ngay suda ti nagtumpong. Kasta talaga ti agasawa, Pilimon. Ngambarang tumibker tumatlaang ti tanikala ti patempatagda. Saan mo pakadanagan ti anak mo, Leslie? Siyak ti makamukan ko na. Adan ni nanang dito'y abay ko, kaya't ko akasaritam. Nanang, dito ti telepono. Ay, hello, balasang ko. Alag, sarita kayo. Tinakitaan ti ka anakak. Agyaman naglaunay kada kayo kinimanang Nayda, nanang. No saan aga po kada kayo? Kat saan anatong palti arapaap ko makapag-abroad? Maragsakan kami. Tanasaya ti kasasad mo dita abroad. Kat maragsakan mo datatang kananang. Ta syempre, may ranrano tayo ti pawpawit mo. Ado tirong nga pagyamanak kada kayo, manang. Nagsina kami kumaatalagan kini Gabriel no saan aga po kada kayo. Ala, saan mo na panunutin dayta? Tatay ko na ni nanangan. Maragsakan na ka ni tatang. Tasi mayat mulat ka sa saad yun. Agkariak kada kayo, manang. Saan kami tungagsina kini Gabriel? Masayat mo kasta. Kat agyaman naglaunay, manang. Ti kaadda ti manugang ko iti abroad siya Sofia, impas natmatan ni Gabriel tinagtalon, kan nagtarakan pa'y kalag iti dingwan. Napaado na nga rod ti baka kan kalding na. At damat nakakitkitaan na iti nakwartada iti nagkasarda, kan maibilang ari kwertuta nga agasawa. Alakastan, siya Sofia, dito yan agibusak ti surat ko. Katagyaman unay, itin kay panangidrama. Tuy pagayam yung agyaman, salon. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa pumampanaw ta intay rugyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pa'y man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Agyamanak ka drama. Ilingadak na kuman itinagan a Kathleen. Gapo iti ginarigat ti panagbiag mi. Nagsarde nga agadal, idi nagturpusakon iti high school. Kat idi pagtuluyan nakmatlang agadal iti kolehiyo, kinid daw ko nga iti Manila, ti pagtuluyak. Kat kastoy man dagiti paspasamak, ti Sofia. Pangasiyo,
Kasarita yung kumanitatang. Tapno palubusan dak nga di Manila ti pangituluyak ti panagadal ko nanang. Ay, nakasano ngamin nga ijay syudad ti pagadalam Kathleen. Ijay kumangamin ordanita, wano ijay dagupan lakuman. Kayat ko nga ron ijay Manila nanang. Alan Ngay na apo. Agpapadan tumutlaang ti adalaan, anak ko. Saan mata? Ad-adumot la ti maadal ijay syudad. Nalalayng dagiti mga isursuro ijay. Yung problema nga ron ti kastusam. Maghatang amin ijay Manila, awan ti libre. Kat, agabang aktumot lang ni ijay ordaneta wino dagupan nga gadalak nanang. Alangan amarunggay kung sa luyot pa ila ti sida. Ket saan ka nga agpili-pili, no anya ti sidaan ha? Ninanang mo. Saan ka nga gargarbo, Kathleen? Ay sus apo, napanglaw tayo laang, anak ko. Awan mo dakas na ti agarapaap nanang. No makaadalak kan agtrabaho akton, magatang kunto amin na nakayat ko. Damo pa lang nga makita ka, Kathleen. Nadlaw ko na taga-probinsya ka. Aglang nga akadingawan muna, Edsel. Nagturpusak with honors iti high school. Saan mag nga iti dayta? Napintas ka. Kursunada ka. Ala, italang agkita ta. Agaram ka adagos? Ang mga ti amom kat ada ka pailangi di lugar yo. Manila dito yan. Amom Kathleen, baknang kami. Nagasawa ta, agbyag ka na namay. Narang ay tinegosyo dagiti dadakkel ko. Sa asawa at dagos hindi magbagam. Masapol pa lang ay ang agadal ka. Katno, baknang kami mat. Saan kumapay lang aday ta panagasawa at ibagbagam. Ang mga agsusukot tinobyan. Apay kami na di mo kitkita ang tidalan mo. Nusan kang inggoyo ditay ang mga na tong parnakan. Agyaman akmano. Din do tinakan ko. Nasaktan ka di? Adala basit garumiad, titumang ko. Sayang tinapudaw at tumang mo. Nalakalang agasan dayta. Garumiad mo tlaan. Agan-anad ka ninton maminsan. Kasla, nakakit-kita akon kan kamano. Dayta lang ti balay mi. Kabagyak takin ko kwa, iti pagkasiraan. Day tadakal abalay ti kayat yu asawan, manong? Ay, baknang kayo gayam. Agmay-may siya nga bibiyag. Siyak tinang tawid iti negosyo dagiti dadakkel ko. Natay ti kabsat ko a lalaki, idin ta nakiasawa mo ten ti kabsat ko a babae. Kunaktumat lang. Asan ka makapagtukyat kanya, Kathleen? Ang asim, ibatan na. Kababain nun da makakita iti panangarakop mo kanyak. Nagado ti tao dito'y parke. Talaga taga-probinsya ka. Awan bibiyang dagiti tao. Uray man kit di aramidon tan dito'y. Uy, anya ka. Kababain. Diyak pa'y lakayat a panunutan na ita. Agnobyo talaang. Anya? Uray isangpat ka ni Jibalay? Pang-asim, saan kumaedsel? Diyak pa'y kayat. Agadalakpay. Ay katagadal ka lata Ang mabalin mo't lata. Ulitag manintag pakpakaasikan ka. No talaga ngay ayatan nak. Kuyog kami kina Edsel nga pasyar tia Sofia, madandanaga nak.
Kas iti na minsan, anarabyan kami ang nagpasyar iti mall, kan agtudtudo pa'y, nagpakpakaasyak ang nagtukyat iti kayat na ang mapasamak. Kat kastoy man nagitipaspasamak, Tia Sofia. And I promise I will stay. Nabayagan nga awagan ka, Edsel. Ngam saan nakasungsumbatan? Dito'y matlagayam mall ti pakakitaakan ka. Edsel? Sino dito'y babae? Siya kumatirumbang nga agsaludsod. Panagkunak, may saka man ang abiktima niya. Sa anak ka di ang nagbidot nga agpada ta iti nobyo? Ani Edsel? Ay, kanuon gayam. Siya ni Lira. Adayumot anapimpintasak ngam iti sika, Anya ka tita-kita nga ibagbagan? Agulay magkaman. Ay na, saan ka di apodno ti kinunak? Mailiwak launa yan, Edsel. Apay, agpada kami kadi iti daytoy babae ama nagpabusoy? Kathleen, tinagan ko. Kathleen, naragsak apa nagamamuta. Panagkunak. Alis to laang ama kapag kinaawatan tatamay-may sa tinobyo ta. Agulimag kan. Apay pagulimagan na. Pudno mo ti bagbaga ka. Sa dino ka di pa iti papanan nyo, ta sumuro ta. Na kayo lang ti makamo. No sa dino ti kayat yung papanan. Panawan kayon. Mabitlaan ka Oo, Edsel, saan mo nga igawid? No saan na kayat ti sumurot? O di siya klatan. Ba't ti mag-Edsel? Makamo kayo ato. Nagrabi kang aminin na nagpasyar iti mall. Agtudturo ba'y? Nimbag na nakita ka. Agyaman manong dindo. Agmay-may sa ka diyan nagpasyar iti mall? Adang pinanawak manong. Nagrabi kang aminin o nangangkan. Dapay ti malabsan ta mall. Dito lang ta traffic. Adda mo ka papananta. Agawid talangan manong. Ang mga no makita na tatinobyam kat pagimunan na. Awan pa'y nubiyak. Manong? Iti dito atawin ko saan ka nga tama mating awan pa asawa kanya. Adaga po na. Yung saan nga ita ti panangistoryakan ka. No nasair ko man tirik na manong. Lading ita. Kunak no saan ka man na nasumrag dito'y pag-adalan, Edsel. Manmanong kat makita ka. Kunakmatkin ka. Saanan ang masapol nga agadalak? Gaputabak nang kayo? Nagasat ka. Ada na patagapagsaritaan ta, Kathleen. No, anya man ti imbagbaga ni Lira kang ka. Saan mo kumapatpat yan? Makaamu ka no anya tipod no. Padak ka babae ni Lira. Awan sa bali amang isakit kanya. Nadlaw mumut nga tati gargaraw ni Lira. Nasaan ka pumatpatuloy ti kasken kwa na? Nasayat law, nay. Ngam kanyak abiyang. Ammom ana panglawak. Ambisyosa Impilit ko ti imay dito syudad. Takayat ko ti makaadan. Pasensya kayo lakumano, itaak lang manan anak kaawag kada kayo nanang. Makumikumak iti panagadal ko. Madanagan kami nga ron kinitatang mo, Kathleen. Kat, kumusta nga iti panagadal mo? Nasaya at mat nanang. Ay na anak, igaad mo kumati agadal, wan. Laglagi pam, amang namnama kami kinitatang mo. Kurang na laangan nga yarado mi ti bagimi iti talon. Amuyo na niya ti arapaak ko, nanang. Saan kayo apaayan? Saan ka kumapay laang amang kinobnobyo, wan? Ado, ti suli-isog di ta syudad. Uwan, nanang. Amok na niya ti likliklikak.
Lera, si Kagayam. Ni Edsel ka di tinamnamaam amang pasyarkan ka? Nabayagan, adi nagparang kanyak ti loko. Adaman nga tan sa bali ang nasarakan na. Oh, ang dagayam sa ngailim, Kathleen. Oh, saan gayam ang nasakit tinakam mo o ray lukwan na ka ni Edsel? Adamat gayan sa balin. Natataang, kasla adda mabalin na. Kathleen, agsubli at tulangin. Mapanakon. Sumublat kamatan, Mr. Guapo. Ngam sigurado ang makadanon itinobyo na daytoy a babae. Saan ka kumangag panunot iti sa bari? Saan ka no pa yan nagpauit dagiti dadakkel ni Kathleen? Nagkareaking kwa na, asyak pa lang timang Ted, iti pagmatrikula na. Tagpunan ka man kanyak, Kathleen? Asino tayo di alalaki? Ha? Manong din do day jay. Kabagyan na ti akin kuko iti pagababangak. Da ka di relasyon nyo? Ha? Saan kumamat nababati pagkitkitam kanyak? Siksika lang tinobyo ko. Nupod no ti ibagbagam kanyak. Kumuyog ka kanyak. Kathleen, uray siya. Adda kayat ko apangawisan kan ka. Si kamanan? Saan na kaming istorbon ka ni Kathleen? Siyak ti sumurutam, Kathleen. Diyak laamon, noan niya ti aramidam, iti daytoy amaamuam. Nupay maburburtya anak kiti Lera at Sofia, pinilig tinang panaw kankwana. Agparparik na ngamin kanyak nga dadakas sa pangpanggapan ni Edsel. Aging ga iti naminsan, pinilit nak ni Edsel as sumurot kankwana. Napan kami iti may sa resort iti Ruar ti Manila. Kat kastoy man dagiti si Marono at pasama. In the promise I will stay. Nang ka makaliklik itan kanya, Kathleen. Nas ka na makasigurado ak. Asan na ka agaw ni Tinto kanya. Dak ipalubos. Magbaligi ka itidakas apanggap mo kanya. Ay, ayatan ka. Agnobyo ta. Apayasan ka nga manugot. Agbababawi ak. No apay anak inobyo akin ka. Amok. Asaan ka la na Bartag? Nakita tinaramid mo itay. Katanya ko ma. Kan may sa. Adayo tayo ti Manila. Awan ti makaisalakan kan ka. Anya ti kayang mo sa wad. Oh my God. Patatakan sa. Kukwa ka itang. Kagatak ti gumawat ka nagiti. Nagistayan ka na isagmak. Apay nga may nasimurot ka kinitsel, Kathleen. Pinilit na kasi murot kan kwa naman. Diyak nam namaan. Amakadanon kami itiruar ti Manila. Naimbag, tamon tinararamid mo. Saan anapukaw ti simbang ti panunot ko? Aglalo hindi makitak ang nagdroga ni Edsel. Namin ato nadara sa nakitak ni Edsel. Ada nadlaw ko kong kuhanawin no nadoktalak. Yung jakim bagbagakin ka, tasana ka sigurado. Agbababawi ak. No apay anay lawan ak kan kwa naman. Jak pagarupan. Akas to iti pagtungpalak kan kwa na. Anya nga ro ti panggap mo ita? Agawid ak iti lugar mi mano. Kayat ko ti makapagpanunot anain bahag. Dahito ti kayat ko nga ipakita ken ka. Dakkel ti balay da Edsel, ngam adun ti dadael apaset na. No ijay lugar mi. Baknangan ti akin ko kwa iti dayta. Naalilawak kin ni Edsel. Gapot na gwapo. Kun ti amok kat baknang da.
Nariribok matgayam ti pamilyada. Nalukloko pa iti may sa akabsat na alalaki. No, anya man din napasamak iti nagbautan nyo kini Edsel. Saan pa'y anala daw? Ay na, agyamanak, naimbag kagayam agayam. Adamat kinaimbag iti pusom, Lera. Diyak sigurado, no agsubli akpay dito yung Manila. Saan kanto ang malipatan, Lera? Pagkawatak ko mananak. Ay, no timngagak ko makada kayo. ay na, tinapatag anak ko. Awan tidakas anapasamak kan ka. Iso apang nga asim. Saan ka kuman nga agsubli ijay syudad, wan? Nakabalo din ni Edsel, nanang. Nga mariribo ka na. Diyan ka mo, no inya ti aramidag. Ay na po, sapay la ko ma, anak ko. Tama panunot mo to, adituyan nga ituloy ti panagadal mo. Nakadagdag sente barokong ko, nanang. Agkulkulahiwag. No malagip ko dagiti sinagrap ko kini Edsel. Diyak namnamaan. Apo masyar ka dito yung balay mi. Agyaman na. Tanayanos mo ti imay dito yung nanumong alugar mi. Napintas iti lugar yun. Naulimak. Sana kasi ti syudad. Ang kadang ko ti agpasyar kalpasan na namak ngagturpos kagayaman. Babaan iti kaasi ti apo. Nasurok ang makatawan ti napalamas. Nananay mo't ngatan nakailiwliwag ka. Numabalit. Saan kon akayat alagipon pa'y? May sa abat-ibat ay di apasamak iti biyag ko. No dimngagak ko malaang kadagiti tatakal ko. No saan ka nagadali yung Manila? Saan ka kumamat anamam mo? Manong Dindo. Adanto kahit kung ibakaking ka. Kanino mabalin. Sumurot ka kanyak. Adan na patag apapananta. Sa asingsing tinsagot ni Manong Dindo iti panagturpos ko, Tia Sofia. Aday to'y ti ibilang ko arikuwerdo. Kalpasan ti dua atawan nagkasar kamin ken Dindo kat naragsak ti panagden nami. Kaso padi tinapasamak idinagadalak iti syudad. Alakastan, Tia Sofia, ditoyan agibusak to'y surat ko. To'y pagayam yo, Kaslin. Ditan tinagibusan ni titaytoy napakasaritaan. Ngem saan ka pa'y napumampanaw ta intay rubyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pa'y man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Agyamanak ka drama. Kidawa kay lingada kitinagan a Remy. Nagsasamusam dagiti panubok adimtang iti biyak ko, Tia Sofia. Anang tidmat kanyak iti adal kan nakaibati iti rekwerdo. No adaman kapadpada daytoy pakasaritaak, sapay kuma ta makaibati akmat iti linglingay kan pagadalan. Nonya dagiti paspasamak iti biyak ko, isumantinak binsa-binsaan dito'y surat ko. Kastoy man tirugiti amin, Tia Sofia. Gapo ka dagiti makailuod abisyo. Mabaybayan ako na Edwin. Napatpatag pa yun dagiti barkada. Apay, anya pa lang ti problema, Remy. Daglaro din. Bueno, kaya't mo tila ilo, ha? Saan ka pawilan ang mga rakop kanyak? Ng pangaasim.
Saan ko masabali ti sumkan itirig na? Oray man agad sa bali di pagtungpalam da ito nakasagana aga mangikasarken ka. Ikasanak matlaan, numasikugan nak. Tsak malamunuan niya at talaga ti problema mo kanya. Ha? Ang asin, saan mo kumaunay nga si tigtirupam kanya? Apay, di mo kayat Apay, namagsita ka? Tanda ka di sa bali ang mga arakop kan ka Huwag na mga agat kan ka Agat-arak na nga mi, kan agat sigarilyo ka pa Di ta ka manlaangan. Kita man na makasapol ka pa iti sa bali ang lalaking awan beso na. Kumangami iti pinilim anobyo. Sana kas kini Edwin na nagado ti bisyo na. Nagado lang aro din ti pagkamto na kanyak nanang. Nakagura pa ilaang. Ti panang dilaw ko iti payod na. Ay, nobyo ang pailaan. Sana rumbang amasayangan ka kenkwana. Ay ataklaw na ni Edwin nanang. Nga marik nang nga awan patag mo kenkwana. Paspasakitan na ka. Ang mga dapay sa bali ang nobya na. Saan kumamot nanang? Yak laki ti amo taramidag. No isukat na kiti sa bali a babae. Masapol ang nakasagana ka iti mabalin a pagtungpalan ti relasyon nyo, Reme. Maawatan ka no kabutan mo, ti pan nakapukaw mo kini Edwin, Remy. Kasta talaga, no'y ayatam ti may sa tao. Nobyong pailangat. Nasaksakit, no agasawa kayo. Saan ta napagsaritaan ni Edwin manang Victoria? Simuro takkan kang agpasyad dito yung mall. Tap na makailiw-liwag ka. Okay. Ngam ni, patib karam ti pakinaka mo. Ha? Ni Edwin? Magtulag kayo sabat ng kita dito eh. Madakadwa na babae. Nagbayat ti panagkinan. Diyak ka ba ulan abuyan manang Victoria? Umay ka. Sakbay amadlaw na ta. Subyang tulaan na nakasarita. Itay pa'y nagriring ti cellphone ni Edwin. Saan nasungsungbatan? Kadwa na pa'y lang atati kaya babae. Agpanami istapay. Nagarami daklatan iti halo-halo. Saan tamot kami nang tuloy nag-ice cream iti mall. Manang Victoria, saan nasungsungbatan ni Edwin ti awang ko? Amang ano talaga ngayon sukat na ko ni titihiya babae. Pagkaluaan tarik na, Remy. Hoy! Sina babae! Ay, sus ako. May kaman dito! Ay, Leandro, pangaasim. Ada sa nga ilik. Awan bibiyang ko no tabisitam! Manang Victoria, agawit at langan. Saan ka matanagan? Siyak ti makamo ka ni Leandro. Manipo di dinamamok ni Manang Victoria at Sofia. Gaputa amok anatangken ti pakinakam na. Malaksid ka ni Nanang, iso ti pangyam umanak kadagiti problemak. Ngam iti daydi apan nangikuyog da kanyak iti balayda. Naduktalak nga damat gayang problema na iti asawa na. Kat kastoy man dagiti sin marunong apas pasama. I will stay. Talaga na imbag ka manang Victoria. Uray saan ko akasangay? Regaluan na. Ang anya ka dito ito eh. Luktam, tap na mamuam, Remy. Nanumula sagot manipod kanya. Amo ka makatulong kan ka. Anda lang aro na maburbur siya anak. Anya nga minda ito eh.
tinabungon ko, tapno masurpresa ka. Tunggal malmalday ka, agkamang kalaang iti dayta asagot ko ken ka. Siguradwag, malinglingay ka. Oh, Ha? Radyo mo't kayang da ito eh. Nuwan, naistorya mamin kanya kiti na minsan ang nadadal ti radyo ni nanang mo pagdagdanggam iti drama. Kat kayat ko, may sursurot ak kininanang agdangdangag iti drama. Amang nadadangag sangitak. O di, saan a drama ti danggam? Ada FM station na dayta. Kan mabalin mo pa'y mati agdangag iti memory card. Agyaman ak manang. Maragsakan nakit din ni nanang numakita na. Kang Ronana para kan kadayta. Numalmalday ka, agdangag ka iti nararagsak a music. Tapno maliwiliwa ka. Apay nga inidip mo ti radyo, Remy. Kan agluluwa ka madan. Ad-adamat amali dayanak. Amakangag iti kanta. Ay palagip na kanyak dagiti nararagsak akan ni Tumi kini Edwin nanang. Nalawag ti panangloko ni Edwin kin ka. Rumbang kuma alipate bon. Ay atak unay ni Edwin nanang. Masaksakitan kalauna yan. Kaasyam kumatibagim, Remy. Karbangam dagragsak. Saan kumaan ni Edwin ti mangdadael iti biyag mo. Makasarak kanto iti nasaysaya at alalaki. Sige nana, sumra ka kun iti kwarto. Ay, ad-adda ang makapanunot ka iti dinasaya at magmaymaysa ka. Apay do, agaplay ka manan iti trabaho. Kasladyak pa'y lang mayulo nana. Amang anong sa anak tumot lang agbayag iti trabaho. Kalpasan ti pananglokok ken ka, Remy. Masapol ka di pa nga awagan nak. Ado ti basol ko ken ka. Saan ko amay surot ti pusok? Ay ayatan ka, Edwin. Mailiwag kan ka. Adag ti Manila. Kat nagrigat ti biyag ko itan. Dandani pa kat madadahal ti cellphone kon. Kat amangan no saan kanto na maawagan. Ay ayatan ka. Nga mahapay alinuko nak. Kapula iti may sa abanak. Adyak kabaalan ngay paikan ka. Lading itak, Remy. Ne, agwarwarningan dito cellphone ko. Aglobaten. Ay ayatan ka. Pakawanan nak. Dayta man ti ko na, Remy. Mapulkukan kalangan no dito kalatan balayo. Agyaman na. Tat tinulungan nak amakastrak iti trabaho manang Victoria. Inton maawat ko ti muna asweldo. Ilibre kan to. Orno ngam langan. No merienda lang. Awan problema. Nakaap-apal ka nga ron. Awan ti problema. Kastay masansan na ibagbagak. Uray no da problema. Saan mo liplipatan ti umisang? Adan samat call meet you, manang. Ni Leandro nga sawak da ito eh. Ang mga nadaman napatag ni bagana kanyakon. Nalipatak nga da papanak. Umuna ako. Ay, oray nakbiit. Kasaritak lang ni Leandro. Itulnog kanton iti papanam. Anak Bideng! Remy! Umayakman! Ni Manang Victoria dayjay nanang. Kaslamad at akan titimag na. Ay, siya kunti mapan mangilukat itiri daw. Ituloy mo lata day tar aramid daw. Oo, nalapin! Nana, mabalin ka di palabsak ti rabi dito balayaw.
Ay, kat dumanon ka, abalasan ko. Anya ka di tinapasamak. Yaman na. Agtigtigargar ka. Kasano? Manang Victoria? Apay ka sa tilangam. Kasta unay man ngamin ng tibartak ni Leandro. Kat, mabutan nga. Kinamat nagbatan. Aday mo ko na itay. Kasta ngagpaiso. Saan man nga mo ni Leandro, tilubong na agapot talaw sa bartek na. Kababain lang ko bang umyanak manan dito balayo. Awan problema iti day tamanang. Si lulukat tiri daw asang bayam. Nagdakkel gayam ti problema yo. Nakadagdagsan ti problema. Adayo na dagdagsan ngam ti problema. Ngam saan mula amadmadlaw, amapulko kanak launay. Natangtangkan tinakam mo manang. Wen, tamo ka panubok lang dagito, Remy. Ngam adalat ta panawon mo't nga aglupuyak. Ngam amok, agbalbali tumat lang ti asawak. Manang, da kayo mati umawawag iti cellphone ko. Ay, timay sa cellphone ko. Nabatik iti balay. Nilakit di Leandro na ita umawag di ta cellphone mo. Sungbatam. Hello? Rabrabi man na nagtalaw ni Victoria, Remy. Awanan pa inday ta, babae. Manong Leandro? Nabati na ti cellphone na. Ngamsan na kasungsungbatan. Iso asikan tinawagak. Manang Victoria, anya ti ka. Masansan tiyo umay ni Manang Victoria iti balay mi, Tia Sofia. Tunggal aga pa da iti asawa na, dito'y balay iti pagkamkamangan na. Katgapo ta imbilang kon, ngayon inauna akapsat ko. May maysa ti pagturugan mi iti kwartok. Ngam iti maysa kalta ang tirabii. Nakariingak, gapo iti nalaos akigtot ko. Kastoy man dagiti pasamak, Tia Sofia. With you till the end. Manang Victoria, sana may parbang na ito. Sana nga arakupan ka nagkan. Ay, sorry ha. Pakawanan nak. Kailiw ko ti dungo ken pamatag asi anak kabailan nga ipaay ti asawa. Nga magpadata ang babae. Dakkal abasol iti namarso da ito. Ure arakop laeng naragsaka ko. Pangasim. Diyak namnamaan at umuy ka. Kayat mo ka di. Aday ito ti pagsupapak ko iti kinaimbagyo kanyak. Saan? Di mo panunutin ti kasta? Apay mangon ka. Agawid akon. Makulkul laapan ti panunot ko. Bayam, saan akton agparangkan ka? Kaltaang tirabi. Amang ano niya ti mapasamak kan ka iti dalan. Adabad-madlaw ko kada kayo kin ni Victoria, Remy. Sapay ko ma, ta nagbiddutak laang. Pakawanan na ko mananang. Naiyago sakit irignak. Agpada kami kini Manang Victoria. Agumaw kawawa kan mawaw iti pamatag. Nga magpada kayo a babae. Aging galaang mat iti arakop nanang. Hay, jak namnamaan nga agtungpal iti kastoy. Nanang, saan nga ta masapol nga agin na tayo kayon? Liklikan yun ta agkita. Kat numabalin, saan mon apaturugan iti kwartom? Masakit anak, nanang. Saan ko akabailan? Nasungukan ado alawas. Adi imay ni Manang Victoria. Nalimot nga ta kinasarita ni nanang. Uno. Nakaamiris. Kailiw kong ti arakop na.
Diyos ko. Pakawanan na ko ma. Reme! Yung ka man kitaan, yung asino ti agtuk-tuk-tuk. Edwin? Nabayagapin ang panunot ko. Narumbang nagparangak pa ikan ka. Ado ti pasul ko kan ka, Remy. Asino ayaday takasarsarita. Pastrekam Edwin, sumrag ka. Mabainak yan ninanang mo, Remy. Itay pingururayan da ka kanelyandro. Manang Victoria, ti amo, no saan ko na mauray nga awagan na. Nagpod no ni Victoria kanya, Remy. Gaputa nagpatpakaasi. Nagbarbal. Ako awan basol ni Remy, Leandro. Basta, nagyanaklatan iti balay da. Kaya't ko lati maka-adjust. Sa anak nga gungat. Sakti kang runaan nga kimbasol. Ado tinagkurangak kan ka, Victoria. Nonas kan nga gliniklik kami kini Manang Victoria. Tinasayaat. Ikarigatan ta arwaman ti santan apa nagkita. Ngam, aggayon ta kumalata, Remy. Nanamiding, agyamanak ta si papalubos kay lata pa syarak ni Remy. Itilaksid nga ado tinagbasulak ken kuana. Dandani saan ak kinabaalan ni Remy. Dagiti panlubok ang naglasatan na. Gaputi panagayat na ken ka. Uray pinasakitam. Kas may sagayam. Si aawataken ka, Edwin. Ay, nasasayaat no, panawan kayo pa eh. Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Maawatak nung saan ako na may kaniti gundaway, Remy. Sa di ti ay nagiti babaim itibiyag mo. Awan ka diti anak mo, kadakwada? Adda, angam nakiasawa niti sa bali. Iniyadayo na ti anak ko. Tag na adda ni balasiw taaw. Saan akas ka rin ang aglunit ti sukat, Edwin? Aglabas ti ado atawan. Kan uray ikang ka iti gundaway manan. Ngam no maukrit ti sa oray nagpiglan ko man. Saan tumatlaan na ragsak? No adda dito'y pusok ti panlitihan. Remy. Nalakat ti mamakawan. Ngam narikat ti manglipat. Gusto ni Nanang Tia Sofia, karbangak ti agragsak, ngam nainton kaano, panawan ti makaibaga. Nagtultuloy ti panagsiningad mi kini Manang Victoria, ngam may salaangan a recuerdo, dagiti paspasamak. Numalmaldayak, pambarak ti agdangag iti musika iti radyo, kat daytoy a radyo ti ipangpangrunak, amay sa a recuerdo. Manipod kani Manang Victoria. Alakastan, Tia Sofia, dituyan agibusak to'y surat ko. Kat agyamanak unay iti anos yo anang urnos, kan nangidrama. To'y pagayam yo, Remy. Falling apart, gone somewhere. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa na pumampanaw ta intay rugyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pa'y man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Ang yamanak ka drama.
Ilingad daklakuman itinagan Anora. Nakurapay kami laeng Tia Sofia. Nang runa ketsadot ken ado ti bisyo ti asawak. No apay anak-unak ti kastoy, isuman ti naksalaysayan dito'y surat ko. Kastoy man ti Rocky ti amin. Back in his arms, forget me. Abraham, anyaman nga iskandalo ti nakairamramanan? Nang naggoasika ti pagsarsaritaan da di ta Tersina. Nang bugbog ka namanan. Sana siya ti karkariton tanora. Patayak ita. Ay na pag nervyusan nak iti day tangay bagbagan. Agbaliw ka kuman. Kitaan siya anak mo. May samot na pangas. San ada kas ti agpangas no dalakit ti pagpangas mo, Nora? Ngayam, itan mo pa ilang kanyak tinaglakom iti kalding. Ay tapay. Sukatak tumot lang. Barang adagasat ko inton rabi. Ay napangaasim. Saan mo kumaanga alaan? Diyak kumakayat nga ilako nga awanan ti igatang iti bagas. Eh, saan kamat ngamin nga agsapol iti trabaho? Abraham! Tinungpanak! Dita ka manlangan, bisit! Kinagura naman ang ti panangibagak nga agsapol iti pagtrabahuan na. Eh, kakaya siyak lang aruda na mangirim-remedyo iti pagbiag me. Dawatan na pailang kanyak. Saan to isugal? Ay, apo. Apay nga awan mat dito yung tinangisok-sokak iti kwarta. Amangan no diyak napuutan ang nagawid ni Abraham idrabi. Kat linibas na ngayon nala ti kwarta kabayatan amat maturugak. Ay, adya lakit di ti asawam, Nora. Bigbigat, agin inumdaman na ni Tersina. Nanang, napukaw tinaglakwak iti kalding. Anya? Amangan no, linibas ni Abraham nga inala kat napanain sugal. Ayan niya lakit din na ya, tinalay nga asawam. Dahil talat na nagbisbisyo, ter aramidin da. Naimpagpay, nagiti kainuman na ijay Tama pagpulutan da ida, itinaimas. Ngam tibis mo a pamilyada, ay saus. Nanaurian! Umayak man! Ada ka didita ni Abraham? Ni Celia da ijay Siya kung timapan makisarita kim ni Celia nanang. Awan pain mo alalaki. Dahil tala maglaklak at ebom. Ada ka no ni Abraham iti Tersena. Urayan nak ditarwar, Celia. Napukaw ti kalding mi idirabi ni Abraham lakit di tinangala. Nakita yo kadi ani Abraham tinang takaw iti kalding yo? Awan sa bali ama kay turod ngagtakaw. Ti asawam laang. Celia, saan ko akanunungan ti asawak? Ngam, awan pa'y nakaidamdamagan ni Abraham ang nagtakaw. Ada nakakita ken kwa na iti minatayan idirabi Nagado ka na ti kwartala ang makisugsugan. No, saan nakapatsyan? Ni Abraham ti kasaritam to. Di awanan bain na babae. Pagtatakawan na kit din. Putak to lakit nga tatidila na tapnog na kumiti kinalapid na ti sinalbag. Abraham, napukaw tinaglakwak iti kalding. Linibas mo ka di ngayon sugal? Oh, may saka pa Kahit mo ka di man ti marabes, ha? Pang, nangabag kayo kano iti sugal iti rabi Dumawatak man iti kwartayo. Uray 5,000 lain. Nagbasitan anak ko. Dahil din Wow. Dahil taman ti magustuwak kada kayo papang. Yaman na ka. Sigamat, Nora. Tapno di nagpapasolan anang libas iti kwartam. Adoy, ti 5,000. Umatang kay ti bagas. Umatang kanto pa yan iti karne, kanikan. Saan ko anapagpudno ni Abraham no linibas dati kwarta kuno saan, Tia Sofia?
Nupay saan amapukaw ti panagatap ko kankwana. Tunggal ada mapukaw adingwan iti karuba ti asawak ti tudwanda. Banag anak ikapkabilan ni Francis. Di makkel apangas ti inaunaan nga anak ko. Gapo nga ta kadagiti makit-kita na kini Abraham nga amana. Kat iti na minsan, nagpakada ti asawak. Kat kastoy man dagiti si maruno apasama. The times change, the times remain. Awan mo't nga tanti makunam, Nora. Adan nas katrabaho. Agtrabaho ak iti farm, iti may sa negosyante, iti kabangibang nga ili. Manmano, makaawid akton. Tabantag iti tarakan na manok. Ay kat nasayat no kasta. Ay ngam, sugal manan atay ta. Anya ka di? Awan nila ti pakapudpudnakin ka. Di ka pa'y lagnakam iti panangdangdangrakin ka. Saan asugador ti akin kuko iti farm? Paggugusto na lang nga, agpatanor ka dagiti tatadyan a manok. No, damala ko na. Malaksit iti sweldok. Adamatangdan ko. Sige, alang aron. Kaano ti ipapanaw mo? Nay, basta sa anak mo na sumangpat iti dayta ako nam Nora. Agrubata ka masapain ton bigat. Adapay la pakisugalakin ton rabi. Ay, naimbat, ta saan ka may ibusan iti isugal mo? E dinto ako rang lang, mabisinan kami a pamilya. Abraham! Kanya ka di mo detan, Abraham. Dagos na akab kami ng tasawan. Saan kayo man na makibiyang? Parikot mi nga kasawa daytoy. Ay, masya na kiti tasawa. Bahasa na rumbag akab kabilam. Kasano ajak tungpaan? Nuan niya laditan ti bagbagana. Bagbagan nyo man, no diyok kayat amatangran. Pangaasim, Abraham. Respetuan kumarot ni Nanang. Ay, dispensaro ti panagibiyang ko, barok. Ngam saan arumbang akabilang tasawab. Ay, tenggan ti rabi eh. Siriring ka pailaag. Ni ka di Abraham. Ti paspasong adam monor orayam. Ay, nasurok sa na makabulan ti napalabas manipon nagpakadakin ka. Saan pa yasimbang sangpot manipon din Nanang, ada pagimbagan ti kaawan na. Day tanto matlag bisbisyo ter aramidan na. Gamgaputa di mo mabantayan ti asawa day tati kayat ko asawan. Di mo amo ter aramidan na. Kadagasam, awan lang arod dito yun. Idinapukaw ti may sa adingon iti kabangibang a barangay. Nangag ko ako na ni Celia, ani Abraham, ti pampabasulin na. Ay, diyak amo ka DJ a babae. May sarsarak to langatan iti kinalabid na. Ay, Nanang, ni Francis ti idandanag ko. Awan pa yung ganay ta. May samot DJ nga anak mo na ibarkadan. Manmano ka no, nasumrak iti pagkadalan da. Sino ti malalagi ka na kayo, ha? Ay, sos. Ay, Nanang, ni Francis, aglalaang. Ay, Ma! Ay, anak, man! Mga lagi di kutsilyo, taora bibing nagsul kamin! Anyamot ka ni Francis. Anyamot ka ni Francis. Tubao din na barumpacho. Anak ko, Francis, anak ko. Day 20 kon ko na. Oray lang na dugdugol ti rupan. Adda pa'y sugat ka dagiti takyag mo. Nagpapangas na, mamang. Nagtitinulungan dak, tamo da di dak kabalan. Ay na, saan mo ko mga isagmak ti baghim? Diyak kayat ama isagmak ka. Saan mo ko matultuladan ti makitkitam iti amam? Malalaki ni Papang. Kaya't ko tiyag bali nakaskan ko na. Anak ko, denggan na ko ma. Liklikam ti makibarkada tapno saan ka ama isungsong? Igaad mo ko ti agadal. Jakon kaya ti agadal. Ulitag, saan mo ko maatultuladan ni Papang mo? Kita ti biyag tayo. Dandan nila mangliwat tayo amangan. Mamang, saan ladag iti nakaadal ti sumaya at ti biyag na? Depende iti diskarte da ita. Nakita ka na plasteran ti rupa ni Francis, Nora. Nakikabil man nga tan idirabi. Lastog mo't ngamin.
Sa anak ngagliwliway amang bagbagakin ko na. Amo tayo nga rod. Konsentidor ka nga ina. Noan niya ti puon, isumat la ti bunga. Kas idi na minsan arabi nakita da kano ni Abraham. Naira na nga da na pukaw a baka. Saan pa'y pulsa nagawid ni Abraham? Saan kumamat nga iso ti tudon nyo? Ada ka di pa'y sa bali. Nagawid gam saan na kayo asinangpatan. Ti balasang ni gaton a disgrasyada nga ta, trinantana. Hoy! Kanya tayo tangay bagbagam silya? Sugadora? Matakawak ti pamilya. Ngumjak agtaktakaw. Kayat mo? Tarubirubak tangiwat mo? Ha? Nagkintayagak iti daydiagon taway, Tia Sofia. Napabot nga ni Celia kat nagtartaray apimanaw. Saan ang nagbayag ni Abraham iti daydi nga isasangpet na. Kat kastoy abulan iti dandanin pa nagkakampanya kat adaim pakada ti asawak kanya. Kastoy man dagiti si Marono apasamak. And I promise I will stay. Tiamok no sayang gosang langit din, ora. Impay-pay sugayan ni Sir Alexander ti panagkandidato na. May isa kadagiti alaan na bodyguard. Nabaybayag tumanngatan, adyak makaawid. Numangrugin ti panagkakampanya. Ano, Abraham, madanaganag. Amang ano, maisagmak ka. Kanayon anabara ti eleksyon ni Diyan lugar da. Nasingpet ni Sir Alexander. Ado ti gagayom na. Kan awan partido na kay kapungan na. No kumaagsapol kalangan iti sabali at trabaho. Adangarod ka rin na kanyak. No adagasat na kano, isirreknak kano ijay munisipyo. Ay ngam... Amum asaanak ang makatuptupal. Aguloy magkamanlangan. Nabayag madadasan asimbag pati asawam, Nora. Impasigon na mat idinanang. Numangrugin ti panagkakampanya. Mabayag ton adi makasarong karkada kami. Mamin anumot lati sa sarong karnan. Ayan no kayat na. May sala nga ili mo tinagbabaitan. Amang ano ado ti pangibabaunan ti bus na nanang. Padasok to amang sarong karkan ko na. Ay, agan-anad ka laang kuma, anak ko. Ay, nanang, ada tataulan dagiti aso. Amang ano ni Abraham dayta? Ay, tidakas na nagrairaman ang dagiti aga-agam. Ni Abraham, di papabasulin da iday. Nga makadanon mat gayam dito yung lugar tayo, dagiti ang dindinamag nga aga-agam. Ada nagtuktok itiri daw, nanang. Ay, punong laki diti atap ko. Ni Abraham dayta. Pangpangasanda. Papayag ida. Ay na. Paltog. Nangalaam iti dayta. Iti papagyugan papang. Paltog lakit din papang daytoy. Nalipatan na siguro ng inala. Ay pangasim anak ko. Itid mo kanyak dayta. Amang ano makadisgrasya ka. Weno sikat ti mapaltugan da. Kasapulak dayto mamang. Kitayag man no sanda mo butang. Nadagayin paltog ko. Ay nakang pangasim anak ko. Denggan na ko ma. Ay, ati problema yung wagi na. Ay, Partog! Ano partog mo, Frances? Ay, Frances. Tulungan na ko maamang igawin, nanang. Rumor ka no, itugod na ti paltog ni Abraham. Ay, sana po. Saan ka pumadaw? Patandak, Lola. Saan ka pumadaw? Saan ka ngaimbatan? Ay, saan ka ngaimbatan? Ay, patandak. Kaya't nga dadakas ang mapasamakin ka, anak ko. Ayan ni Nora. Ay, Silya, abaya batartaranta ka. Semang patdabeni asaan anasapa amin asultada iji galihera. Nagkakaribusuta ka do. Gapo ka dagiti kanulbuong. Amangan numay sa kano ni Abraham ka dagiti napaltugan. Adya. Nam Celia.
panubay sa kano ni Abraham kada giti napaltugan ni Galyera. Nakita na kano nga ni Abraham iti Galyera. Kadwa na ti boss na kandidato iti kabangibang nga ili. Ay, Diyos ko, saan ko ma? Isumot lagayam ang nakalaglag ang ti clutch bag ko. Naibatik ka ti paltog ko. No, saan mo naibati ti paltog mo? Nakipinaltog ka kuman. Jakam mo. Nuda kami at talaga tirantada. Iti asidag mo tinakapasamakan ti kanalboom. Kat adagayam sakit ti puso ni Sir Alexander. Kaday jay. Saan min anay kamat ti biyag na iti ospital. Ang yaman ak Diyos ko. Naakam ti Diyos ti pan nakailiklik mo iti pagad. Laglagi pong kumangada kami a pamilya amang namnamakan ka. Daydi apagteng tinagnakman ngatan ti asawak ti Sofia. Gapo ta insardeng na idin tinagsukal. Sagpaminsan lang naginom iti nasangar. Inananusan na pa yun ti sang kabasit a matagtagadan na iti nadalos awagas. Kati pagyamanak launay nagbalimatan ni Francis. No saan nga ta anabati ni Abraham ti paltog na amangan no nakipinaltog ket amangan no maisapay ket di kuma ang nagbalin a biktima kadagiti daksanggasat. Daytoy nga rod apaltog nga aging gaita ket nakadulin pailaeng iti balay mi. Isu tinagbalin a recuerdo. Anakastan tia Sofia, ditoy ang agipusak to'y surat ko ket agyamanak unay itin kay panangidrama. Tuy pagayam yo, Nora. More than I could. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa pumampanaw ta intay rubyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pa'y man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Agyamanak ka drama. Ilingadak na kuman itinaga na Maribeth. Nariribok ti panagdendami iti asawak ken nasaem ti nagtungpalan mi. No bilang ada kapadpada to'y pakasarita ngay nakibinglay, sapay kuma tamakaibati ak iti pagpampanunutan damat. No apayan ako nakti kastoy at ti manin nakpinsabitsaan dito'y surat ko dagiti paspasamak. Kastoy man ti rugiti amin, tia Sofia. Tirso, awan pa manaknak mo iti dayta pa nagselselos mo. Awan ti dakas nga aramida. Siguradum lang dayta Maribeth, Gapo tanong masukalan kayo sa anak abumteng amang patay kada kayo. Ay na po, ay na, urayak lang agkintayag iti dayta nga ibagbagam. Ulitak manan, sa anak adakas a babae. Ay po, nabartek ka man nga minen. Katanya ko mati problema mo nabartek. Ang anay ko. Dinilaw ko lahat nabartek ka. Tinong pa nakadagosan. Dagiti makailuod abisyong timang dadaal iti nasingad apa nagdenata. Talaga saan ka sumardeng? Anay ko, ibatam timog ko. Ibatam ka siya na kumamot. Anay! Apay ayaw na tarang ragas ka kanyang anay ko. Hoy! Maribeth, saan mo adil-dilawan ti panagdisok? Ta saan na atong pakinpongtot ti malakam mo kanyag? Napalalo ba't kinarangkas ni Tirsokin ka, Maribeth? Dinilaw mo lang ti panagbisyo na? Tinungpak pinungot na ka? Uwit nga rod, Laura. Adda sa bali alubong na numabartak ti asawa. Narangkas. Aglalo ta agselselos. Ha? Asino ko ba ti pagsilosan na?
Diyak man abuno asino ti agitandanon iti di umno. Nadala ngamin makita da alalaki ang makisarita kanyak sabalin ti pangipagarupanda. Naglabid, kan naglaingan amang padpadakas na kiti kaaruba? Umapal tangatakan ka, ha? Kanya ko bangay ti apalan na kanyak. Gapo iti kinaado ti bisyo ti asawa. Siyak ti kakaasi amang isaksakan iti panagbiag mi. Ngam saan amadlaw ti panagkonkonsumisyon mo? Naubing ngamin ti langam. Ti kinapintas mo ti apalan da ken ka, Maribeth. Kalalangak siguro laang aday to'y. Hina. Laura, sa anak nga agar arjud. Kan, anya ko matibaganab ko. Numapul ko kanak iti kina-irresponsable ti asawa. Latan ata ni, nakalukat matiri daw. Apay nagluluha kayo? Kakaiso na kwarta ka, anak ko. Linibas ni sa abas. Napan na imbartag. Ay, naanya mo tanday dyan nga agsyuman kanya. Agpadadalat ta iti asawa. Taktakawan na kakadimat ni Tirsaw. Saan mo't kit dinanang? Ngam, saan na kayat ti madildilaw? Nakasilsiloso pa'y. Alakit agandad ka iti kinasiloso ni Tirsaw. Amangan doon ay tatpakaisag makam. Awan mo ti dakas nga aramidak nanang. Aramid lang at adagiti mang padpadakas akaarabaan. Ay, sus, Joseph. Ay, sus, kayo! Mamasahin kayo tumayamin! Ay, napartok manan ni Sabas. Mangkarkarit manan. Sus! Dagayam ti napintas na suman ka. Baybayan na kan sama ti turpay ka asawam. Nusak ti akin asawagan ka kita isos dungdungwan ka. Apay nga rod atak-takawan nyo ni nanang. Imbulbulong dawan manaknakam na kayo nam, ha? Ay na, saan nyo ko mga ibagbagang awan manaknakam ni nanang? Saan na kumaan na padakkel anasayaan? Ay, dyan. Ay, saan ka kuman na pakisin nung bat kini Sabas, Maribeth? Tatang, agpakpakaasi akada kayo. Saan nyo kumaadangdangran ni nanang? Alad anak ko pumanaw kan. Siya ako unti makaamokan ni Sabas. Balasang akpaylaang idi makidan na ni nanang kanita Sabas ngagsyuman kanya kya Sofia. Kibor tibaka. Ket gapo nga tataado ti kwartana nakapanunot ni nanang amaki asawa ken kuana. Aglaklako ken aggatang itibaka. Ket gapo nga tataado ti kwartana napanunot ni nanang ti maki asawa manen. Masyanak launay kaninanang, gapo iti kinaranggas ni Tata Sabas. Kat kastoy man nagiti si Marno apas pasama. The times change, the time dreams. Oo, ang damat gayam da ito yung napintas agayam mo, Maribeth. Laura, saan ka matabang makbakit? Agyamanat, ngam kabalik-tadan lang sa matimbagam. Ni Maribeth ati saan nga madlaw ng agbakit. Napintas lata. Saan ko kinayat data no saan na napintas? Kasano saan na napintas lata ket addan sa mat pasiripan na. Ay apo ka mat tirso ay napangaasim mamot. Kababain kin ni Laura. Ay, kanya kababain ket pud na mo ti pagbaga ka. Oy. Ni Norling akaaruba da tinakakita nga adda kasarsalita na lalaki. Baknang tanakakotse da dya lalaki.
Amang ano ni Reynold akasinsin ko, anabayagan nga agtrabaho ija Alaska, ti kayat mo asawan. Amo kaya, no? Podno akasinsin mo day jay, Laura. Sos, lalakalaan Ay na ti Laura. agpambar. Laura, agawid ka man langan. Amang ano sa bali pa'y ti pagtungpalan na day. Uy! Papi, pagawawid ang tigayim mo, ah. Apay, saan mo kayat amangag ti pagsarsaritaan ta, ah? Ay, nakaruman launay ti asawa, Maribet. Iramraman na pa ni Laura, gayem mo. Ni, saan yung unay apigsaan ti Timok yun, nanang? Ang mga no saan pa'y ang nakaturog ni Tirso kat mangag na kayo? Ay, awan mo't unay day di anorling. Limalakyan mo't alabit. Iso nga ta? Ti maaramid na, nanang? Ay, nun agad o, ababae ti biyag na iday. Si Dawak man. No, apay apagtatak ko nanda. Oh, anya ko matipagsidaawan nyo. Kitaan nyo matiklase dagiti babae nga impangpangas na, asin ang sangitan da. Ay nga, isardeng tayo manlangan day tananang. Saan tayo at tumulutulad kan kwa na asarsaritaan na tipada na atao? Ay, nalagip ko laeng. Tanangag ko nga ron itay, ti panagpadpadakas ti asawa, may tigayim mo. Nanang, ay nga, aguray kayo man. Kumusta kayon kinicho sabas? Ay, day, ang barbartiklat ta. Awanan ti matakaw na akwarta kanya. Tano da maigama, igaatan ko adagos kadagiti masapol dito balay. Ay, nasaya at launay day tangar aramidan nyo, nanang. Day talaang at agpupungtot na awan malibas na akwarta. Ngumday, pasaray kumaod iti bagas iti pagbagasan kat mapanaisukat iti arak iti tiyangge. Unay lakit din ti agsyuman kanya. Isukat na paikit din iti arak ti bagas? Wan, ang bababawi ka na kaya sa asawa kin ko na anak ko. Ngam, anya nga iti mabalin ko. Anda dita. Day tangarod ti pagsakitan tinakam ko, Maribeth. Jackpot may iturod ta sa langada ni Norling. Nalay nga gipangta. Ay na, bay amlatan awan lakit di ti kinapudno na. Ay. Oh, papayakas ta ti panang mingming mo kanyak, Laura. Kasla, adda kayat mo nga ibaga kanyak, ah. Manangimon ti asawam. Ngam kasla isunsam ti adaramid na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Laura? Ay na, dakitak idi na minsan nga aldaw. Adda kasarsarita na ababae. Ha? Oh, saan mo kumaasal sa langadan, ha? Panak na kampay laang. Oh, agyaman ak iti daytaan na amuakan ka, Laura. Jack, amo no kasano akasaritak ni Tirso. Naistoryak matkankan. No kasano ti kinaranggas na. Ay. Nanang, nasakit launay tinaamok itigayam ko. Ah. Nakasilselos ni Tirso. Isumat gayam ti adaramid na. Ay, akmarbon ka kumaanak ko. Saan mo nga mo? Nga daa talaga relasyon da iti daya babae nakita ni Laura wano awan. Mariribo ka naklaang, nanang. Jack, amo no kasano akasaritak ni Tirso. Naranggas mo't nga rod kanyak. Ay, lakit din ay. Anang? Nay. Nagkakaya mga adda ni Maribet dito, ya. Ay, si Berklatan ni Tirso. Saan ka nga padlaw agsang-sakit ka? Hoy, Maribet. Adda na kay baga kanyak na imay ka dito, ya. Salbag da dyan Norling. Adda na kay baga kanyak akurso na adda na kakano. Tirso, anya ka di dayta nga ibagbagam. Dayta ti ginagaram asinurot na. Tapno maamuan ni nanang ti aramid mo. Ya. Salbag ka! Da kayo matgayam, tatang. Ay na, bigbigat pa lang. Nabartakan ti agsyuman kanyak. Sa, Jesus, kasla mga alunos ti panangkita na kanyak. No muna ta nakiting kan na impis ti panagan-anay ko. Salbag da nga inam.
Tira ka ito agpadawat iti kwarnana. Tatang, awan nga tamot at maipadawat na kada kayo. Sige. Ika lang nga rodan ti pangibagat. Barak rumot lang. Ladingitak tatang, awan maitad ko kada kayo. Rumwarak pa'y laeng, inton madamdam mga agsapol. Basta. Basta ka na kumangarap. Tauray, makikapiyak lang. Kapilitan a pinastrit ko ti agsyuman kanyak ti Sofia. Madama nga agkapkape ididipten ni Tirso. Kasla kumilaw dagiti matana anang pusilap kanyak. Ken kurang langen akaramkemen na ni tatang iti luksaw na. Amok asabali ti pinanunot ti asawa. Ket kastoy man dagiti simmaruno a pasamak. And I promise Anya ka matan Tirso. Uraya sino ang lalaki pagsilosam. Pati ti agsyuman kanyak. Anya ngamin tila nga mamakisangsango ken kwa na Oy, kunam nga tajak nadlaw Nagkiting pa iti pagan-anay mo? Kas ka lamang gargari? Wano nalpasan na kan Nalabas ka launa yan. Saan nakataka sa babae Tirso? Saan mo nga ipulagid kanyak ti bukod mo nga aramin? Ano ti sasawam Saan ka nagulbud pa'y? Nakita kayo iti dayjay a babae. Basta gayam Sursurutin nakgayam Nay ko nagsakit ti pingping ko ang nagdiswan ti dakulat mo. Ngam nasasaam ti sugat dito'y barukong ko Tirso. Sika ti adabasol na. Sika pa'y ti agpabasol ka naranggas. Hoy, saklaan ti adakarbangan na nga agaramid. Kalalaki naawatam Bidot Tirso, sana rumbang dayta. Katanya ti kahit mga sawan Tutupam ti agsuman kan ka tapno mabalas na. Saan nakadaka sa babae? Adda delikadesa Tirso. Amok ti agbutang iti Diyos nga agaramid iti makadurman. Hoy, saan ka man nagin sa Santa Maribet? Musak ti makaduktal ka na kayo. Patayin kayo. Unay mata ni Tirso Maribet. Iso tinalawag nga da aramid na. Iso pa'y lang ti makagura. Uwan nga rod. Impang tanak pa'y Apay, anya ti pagkitkitaan na kanyak. Maasyanak man launay kan ka Maribet. Anya nga rod ita ti pangpanggapam. Diya ka mo, mariribu ka nak. Kaya't ko akasarita day jay a babae. Mabutungak iti panangpangta ni Tirso. Maribet, saan mo ko mga itulok nga iruruman na ti kalintigang? Makaamulangan ti Apo. Basta awan ti tagas nga aramidak, Laura. Nanang! Nakaul-ulimot dito'y balay Awan nga taaya ni Nanang. Amang ano nasapakit di arinwar. Tapno mangiremedyo iti pagbiagda. Awan ni Nanang mo. Sakti adda, Maribet. Wow, talaga nagpintas ka. Sa dino tinapanan na tatang? Awan ti bibiyang ko. No sa dino tinapanan na. Sika tinapatag kanyak, Maribet. Nagbanglukan. Santa karapupan! Ang kanya askid-kad. Amok amawaw ka itimang paraksakan ka. Bastos kayo! Aneko. Nabluak sa mata. Gonggo tayo! Bastos kayo, anakay! Itaman pa nga umawag ni Laura. Sigod ano at naibaganak at umay dito'y balay. Sumbatak. Hello? Oh, Maribeth!
Mapan ka kumaadagos iti tiyangge. Naggrana dati rusok kan ti agsyuman kan ka. Kat madama nga agkagkabil da. Agpada da pa'y magkaday mo kuna. Ha? Ay, sus! Sige, ikan. Inka anawan ida, sakpay ang makapaglinawan da. O sige, Laura. Ay na, apo. Agpada da nga taan na bartak. Kat sandan nga amo tilubong da. Ay na, hanyaman na dahil na pasabak Maribes. Isu na payag syuman tinagpin na tay. Itaakit kita ti bangkay da tirso kan sabas nanang. Malagip ko ti kinaranggas ni tirso kanya. Kanti pa ng panggap ni Chusabas amang gundaway kanya. Ay, pakawanam kumaidan. Tapno makasaklang ti kararwada iti sidong tinamarswa. Pimusay da saan daan nakapagbabawi kadagiti basol da nanang. Nagpinatay da nga agpada adakas. Saan ka kadi amaladingitan? Naladingit nanang. Maasyanak iti bagik. Ngem adda maasyanak iti kararwad da tirso kan Chusabas. Ay, po ya. Nadagem at trahedya daytoy nanang. Katukad ti tunggal basol, adda pagpatinggaan ti amin a kinadakas. Aging gaita utubag paylaeng asaan ko maarumbang anagtungpal iti nadagem at trahedya ti kinadakas da tirso ken ti agsyuman kanyak tia Sofia. Katno pa'y nagbalinan anormal iti biyag ko, nagtinulong kami kaninanang iti panagbiag mi, ken iti panagadal dagiti anak ko. Ibilang ko lang na rekwerdo na di apagtang. Alakastam, tia Sofia, dito yan agibusak to'y surat ko, kat agyaman unay itinkay panangidrama. Tuy pagayam yo, Maribel. Falling apart, gone somewhere. O siya, kadrama, dito tayo pa lang nagpatingga. Ngem, padaan ang pay tayo sa Marsaro ngayon kami upload. Iti daytoy nga channel tayo. Ta sigurado kada dupay iti tay mapidot nga adal. Babayan kadagiti at kakapintas ng Ilocano drama. Ken di mo metten kumaliblipatan iti ag-subscribe. Babush!